Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano kwibendera TV. Ikaze makuru hagezweho muri aka kanya. Uyu munsi turi kuwa mbere itariki 25 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Icyo nababwira cyo nuko urugamba rwambikanye imirwano hirya no hino ibintu byakomeye. Ndagira ngo nongere mbisubiremo mbabwire ko urugamba rwambikanye ibintu bimeze nabi. Ibitero bikomeye bya FARDC na Wazalendo byongeye kugabwa i Goma, ni ku murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ituri ADF naru zongeye kwica abantu batari bakeya. Imirambo yagaragaye iri hasi yatwitswe. Abaduhuriye hamwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, amashusho mwayabonye. Ni imirwano ikomeye rero, ni ibitero, ntabwo twavuga ko ari imirwano ahubwo n'ubugizi bwa nabi. Izi nyeshyamba zongeye kugaba mu baturage. Turaza kurebera hamwe aho ibi byabereye, dore ko abaturage batwitswe ku rwego rubabaje cyane. Haravugwa ko abarwanyi b'umutwe wa 23 bafashe uyu mujyi wa Uvira. Ibi bimeze gute? Kugeza magingo yatuvugana ibintu byifashe gute, byiriwe gute, ubu biraye gute? Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kugaruka ku mirwano yongeye kubera muri teritwari ya Mwenga, ni muri Kivu y'Amajyepfo, ni hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo, abasirikare b'u Burundi n'intare za Sarambwe. Biravuga ko muri iyi mirwano abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi ngo bahuye n'akaga gakomeye cyane, ndetse amakuru akavuga ko ngo babashiriye muri iyi mirwano. Turaza kandi kurebera hamwe bijyanye n'imirwano yongeye kumvikana muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko imirwano yongeye kubura kandi akaba ari imirwano ikomeye cyane. Mu gihugu cy'u Burundi turababwira ko Perezida Neva ngo agiye kugororera Ambayahaga. Uyu Ambayahaga abantu benshi muramuzi. Uyu rero ngo agiye kugororerwa ngo kubera gutuka abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose rero ni bimwe mu byo tugiye gusangira muri aya makuru, ariko icyo nakubwira nuko amakuru ahari ari menshi. Wowe icyo usabwa ni ukutava no kwibendera TV amakuru atarangiye. Nongeye kubaha ikaze rero, mbibutsa gukora like niba wamaze kugera hano, ariko niba ari bwo bwa mbere ugeze hano uraza gukora subscribe hasi aho ngaho, hanyuma wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo amakuru ajya kugeraho udatakaje umwanya. Hanyuma atwe tujye tuyakoherereza. Ikindi kandi ushobora kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe bawe. Nta kundi bikorwa no kujya hasi aho handitse share, ukakanda bakaguha link, ukayisharinga mu magroupe atandukanye, ubundi abantu batandukanye tugasangira amakuru. Ibitekerezo byanyu ndabitegereje na yombi hasi aho ngaho muri uwo mwanya wagenewe ibitekerezo. Umwanya wagenewe ibitekerezo ntago muba muri kuwukoresha nk'uko bikwiye. Hasi aho rero ushobora kutwandikira ukatubwira uti emere hanaha, ukatubwira niba udukurikiye. Ushobora no kutwandikira ukatubwira uti ndi kubumva neza, waba utari kutwumva neza nabwo kandi ukabitubwira. Ni ku Ibendera TV, nitwa Mukada. Reka mukanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Nongeye kubaha ikaze mwese aho muherereye.
aya makuru reka tuyahere muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri uyu mujyi wa Goma haravugwa ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bafashe uyu mujyi wa Goma ni muri Kivu y'Amajyepfo. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyahakanye amakuru yatangajwe akaba yakomeje gukwirakwizwa avuga ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kwigarurira umujyi wa Uvira wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 bageze mu mujyi wa Uvira yatangiye kuvugwa kuva mu mpera z'iki cyumweru, no kuvuga amasaha y'ijoro. Icyakora umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare by'ingabo za leta ya Kongo FARDC bizwi nka Sokora ya kabiri yitwa Liyetona Ambuyi Karonji Rigani mu itangazo yasohoye yavuze ko ibyifatwa ry'uyu mujyi wa Uvira ari ibinyoma biri gukwirakwizwa n'abanzi b'amahoro. Avuga ko ngo ingabo za FARDC zibyamaganye zivuye inyuma. Uyu musirikare yavuze ko ingabo za leta ya Kongo zigifite buri kimwe mu biganza byazo kandi ko zikirajwe ishinga no kudahungabanywa n'ubukangurambaga bw'amakuru bise ay'ibinyoma. Yasabye kandi abanyekongo kutagwa mutego w'ibihuha by'inyeshyamba ngo ziri gukoresha imbuga nkoranyambaga mu guca igikuba no guca intege abaturage. Umujyi wa Uvira biravugwa ko ngo watangiye kugerwa amajanja n'abarwanyi b'umutwe wa M23. ni mu gihe amakuru agera hanze yemeza ko ngo abarwanyi ba General Sultan Makenga bamaze kugota ibice by'ingenzi bikikije uyu mujyi, by'umwihariko igice cy'imisozi miremire ya Itobwe iherereye mu burengerazuba bw'uyu mujyi. Ni nyuma kandi yuko ku munsi w'ejo ndetse no makuru ya kare twakomeje kugenda tubabwira ibice byose abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kwigarurira muri ibice bya Itobwe. Kugeza ubu ngo abarwanyi b'umutwe wa M23 baragenzura uduce nka Muhuzi, Kitoga, Ibagwa cyase Bibangwa, Rubuga, Rubumba, Masangu, Mukungubwe, Makenda, Gateja, Birimba n'ahandi. Nubwo Liyetona Ambuyi we avuga ko Rubumba, Amagunda na Masangu kugeza ubu ngo hakigenzurwa n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Umuyobozi wa operasiyo Sokora ya kabiri muri Kivu y'Amajyepfo General de Brigade Mwehurumbu Evariste we yashimangiye ko intego ya FARDC ari ugutsindura burundu bise umwanzi wabo. Kugeza ubu ngubu rero amakuru aravuga ko abarwanyi b'umutwe wa M23 ibi bice hafi ya byose by'uyu mujyi wa Uvira bamaze kubigota. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakavuga yuko ibi bice byose aribo bakina bigenzura, nyamara kandi yaba ku munsi w'ejo no ku munsi w'ejo bundi hashize ndetse no mu makuru yacu ya kare twagiye dukomeza kubabwira ibice kugeza ubu ngubu abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kwigarurira. Hanyuma rero namwe mu byumva muze gushyira kuri balance. Gusa nge icyo nababwira nuko kugeza ubu ngubu tuvugana abarwanyi b'umutwe wa M23 tuvuze yuko bamaze gufata uyu mujyi wa Uvira nko ku kigero kiri hejuru ya 80%. Ntago twaba tubeshye kuko nk'uko bigaragara
ugendeye kuri operasiyo abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo gukora, ukagendera ku bice abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze gufata, byanze bikunze icyo mbona cyo nuko uyu mujyi bazagera gutya bakawugota, ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagasigara bari gushakisha inzira banyuramo nk'uko byabacangiye Goma, bikarangira abahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Ngibyo rero ibyo muri uyu mujyi wa Uvira nguko kandi uko biraye. Hanyuma rero igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na FDLR bagabye ibitero simusiga Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo mu gicuku cyo kuri uyu wa mbere tariki 25 Kanama muri uyu mwaka wa 2025 bagabye ibitero mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo. Ni bitero z'ingabo zigizwe na FARDC, FDLR, Mai Mai, Wazalendo na Nyatura zagabye mu duce twa Kibati, Munigi, Igoma no mu nkengero z'uyu mujyi. Umuvugizi wa AFC M23 mu bya politike yitwa Lawrence Kanyuka yatangaje ko icyo gitero ngo cyiciwemo abaturage b'abasivile bagera kuri 4, abandi 3 barakomereka mu buryo bukomeye cyane. Uyu umutwe wa AFC M23 wasabye imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu gufata amakuru no kwamagana mu buryo bukomeye ibyaha by'intambara ndetse n'ibyibasira inyoko muntu bikora mu buryo bwateguwe n'ubutegetsi budashoboye bwa Kinshasa ku baturage b'inzirakarengane. Uyu mutwe kandi wibukije ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze kurekura imfungwa zawo bafite nyamara ngo bikubiye mu ngamba zirema icyizere ziri mu mahame yibanze impande zombi zasinye Doha muri Katari. Usibye kwanga kurekura izo mfungwa, abarwanyi b'umutwe wa M23 barashinja leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba ikomeje guta muri yombi abaturage mu buryo butemewe ndetse ikabakatira urwo gupfa yitwaje ko bafite aho bahuriye n'uriya mutwe, kugeza aho ngo bibasiye Perezida Joseph Kabila mu rwego rw'ubutabera. AFC yashimangiye ko yiyemeje kurinda abaturage no kubacungira umutekano mu rwego rwo guhagarika ingabo z'abaterabwoba z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni ibintu bikomeye rero byamaze gutangazwa n'abarwanyi ba AFC M23. Indi shusho kandi twagarukaho ijyanye nuko uyu munsi ibintu byiriwe bimeze, ndagira ngo mbabwire ko muri turi kugeza ubu tuvugana inkuru y'inshamugongo yongeye guturuka aha muri turi. Ni ibyakozwe n'abarwanyi ba ADF NALU aho zongeye kugaba ibitero ku abaturage batari bake b'inzirakarengane batwitswe ibintu bikomeye cyane, ibintu bisa no gutesha no gucuza agaciro akikiremwa muntu. Imirambo yongeye kugaragara irambaraye hasi aho izi nyeshyamba za ADF NALU zongeye gutwika kiremwa muntu, aho amashusho yongeye kugaragara bikavugwa yuko ubwicanyi bwongeye kubera hafi ya komandani muri teritwari ya Ituri. Amakuru akavuga rero ko ngo ibi bikorwa n'ubundi byongeye gukorwa nyuma yuko ADF ngo zirimo kwihorera ku barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo n'igisirikare cya Uganda ngo babagabyeho ibitero byo kubahiga
ngo rero mu gihe biyemeje kubahiga nabo barimo kwihorera kuri ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Abantu duherereye kumwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, amashusho mwayabonye, abaturage b'inzirakarengane batwitswe barashya barakongoka, ibintu ubona ko by'ukuri ari iyubahuka rikomeye, ari itesha agaciro rikomeye, ari agasuzuguro gakomeye, ari n'ubunyamaswa bukomeye ku buzima bw'ikiremwa muntu. Reka atwerekeze muri Mwenga, ariko mbere yo kwerekezayo reka abishwe urupfu rw'agashinyaguro aha muri turi tubifurize iruhuko ridashira. Rimwe na rimwe nta kindi umuntu aba afite cyo kuba yakongeraho ku bikorwa nk'ibi ngibi by'ubunyamaswa. Muri Kivu y'Amajyepfo haravugwa imirwano yahuje abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 na FARDC ni muri teritwari ya Mwenga. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aravuga ko imirwano yongeye kubura hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'umutwe wa M23 bongeye guhangana n'ingabo za leta ya Congo FARDC mu mudugudu wa Numara, ni muri sheferi ya Kigogo, ni muri teritwari ya Mwenga, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko icyo gitero cyagabwe n'inyeshyamba zaturutse ikaziba. Umwe mu bayobozi bo muri ako gace yagize ati iyi mirwano yatangiriye mu murenge wa Itobwe. Akomeza avuga ko ngo ku munsi wo kuwa gatandatu ngo imirwano myinshi y'abarwanyi batwirwaneho Gumino, Androwa, Red Tabara na AFC ibarizwamo n'abarwanyi umutwe wa M23 ngo yagaragaye mu gice cy'umudugudu wa Rubumba muri sheferi yavuzwe haruguru, mbere yo kwerekeza mu ishyamba rihegereye nk'uko bitangazwa na abaturage batandukanye baherereye muri ibi bice. Amakuru aturuka muri sosiyete sivile y'ahangaha avuga ko ngo inyeshyamba za Wazalendo ziyobowe na Rumahongwa zirahitwa Imuhuzi M23 ngo iri ku ruhande rwa Rubumba mu ishyamba rya Amatundu. Rero ngo bamwe bakaba baherereye aha Imuhuzi, abandi bakaba baherereye ku ruhande rwa Rubumba. Umwe mu baturage bavuga ari kijyana wo muri aka gace yagize ati Muhuzi, Karungu, Bibangwa, Rubuga, Amasango, Mukungubwe, Gateja, Akabareke na Akizuka hamaze gufatwa. Amakuru akavuga yuko abarwanyi bongeye gukozanyaho rero muri ibi bice nyuma yuko n'ubundi imirwano ikomeje kugenda ihana inkoyoyo hagati y'abarwanyi b'impande zombi. Reka twerekeze mu mirwano yongeye kumvikana muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri teritwari ya Masisi. Akaba ari imirwano yongeye guhindura isura. Imirwano ikomeje guca ibintu mu misozi ya Masisi hagati y'ingabo za FARDC n'umutwe wa M23. Kuri uyu munsi abarwanyi ba M23 bongeye kugaragaza ko bafite imbaraga z'umurengera, bongera rero guhangana n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC mu bice bitandukanye bya Masisi. Abatangabuhamya bavuga ko FARDC yagerageje kwigarurira ibice n'ubundi yacungaga ikaza kubyakwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23, ariko bikaba bivugwa ko ngo yongeye gukubitirwa hareba inzega. Amakuru avuga ko abarwanyi ba M23
nyuma yo gufata ibirindiro byari bikomeye byakorerwagaho n'ingabo za leta ya Kongo mu gace k'Akatare, ubu ngo abarwanyi ba FARDC barahonda agatoki ku kandi. Umusesenguzi mu bijyanye n'urugamba na politike wo mu karere ka Goma yagize ibyo yatangazaho. Yagize ati abarwanyi ba M23 bakomeje kwerekana ko bafite imbaraga nyinshi mu gucunga umutekano mu kurinda abaturage, ariko kandi no guhangana n'ibitero by'umwanzi. Haba rero ngo mu mirwano, haba mu buryo bwa tekinike, haba mu buryo bw'imbaraga, haba mu buryo bwo gutegura, ngo abakomeje kugenda abagaragaza imbaraga zo ku rwego rwo hejuru. Amakuru rero akavuga yuko ngo imirwano yongeye kubera uyu munsi mu bice byegereye aha Katare, ni muri Masisi, ariko n'ubundi ngo bikaba byaje kurangira abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi ngo baje kurushwa imbaraga, ndetse amakuru akavuga yuko ngo baje kuyabangira ingata abariruka bava mu nzira. Ngibyo rero ibyo twagarukaho aha muri Masisi, ni muri Kivu ya Majyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twihuse twerekeze mu gihugu cy'u Burundi, tubabwire ko Ndayishimiye bivugwa ko ngo agiye kugororera Mbayahaga ukunze kugaragara atuka abayobozi b'u Rwanda. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye Neva ateganya gukuraho Vice Perezida w'iki gihugu witwa Prosper Bazombanza akamusimbuza undi muntu. Bazombanza w'imyaka 65 y'amavuko ni Vice Perezida w'u Burundi kuva mu mwaka w'2020, ubwo Ndayishimiye yageraga ku butegetsi. Gusa ngo hagati ya 2014 na 2015 ubwo Burundi bwari buyobowe na Petero Nkurunziza, nabwo ngo yakoze izi inshingano. Amakuru avuga ko obo Ndayishimiye ari gutekereza kuba yakuramo umusimbura wa Bazombanza, ngo harimo Colonel Leonidas Bandenzamaso bakunda kwita Kirenge na Apotre Mbayahaga Isidore. Colonel Bandenzamaso yahoze ari guverineri w'intara ya Bururi, ni mu gihe Mbayahaga usanzwe ari umuyobozi w'itorero Vision de Jésus-Christ arikorera i Bujumbura mu Burundi, ngo yaherukaga kugirwa na Perezida Ndayishimiye umuyobozi wa sosiyete ya Onaturu icukura Nyiramugengeri muri iki gihugu. Amakuru rero akavuga yuko ngo aba bombi kuri ubu ngo bari guhatanira kuyobora imirenge nk'imwe mu nzira yatuma umwe muri bo aba icyegera cya Ndayishimiye. Amakuru avuga ko iyi mirenge tuvuga ni ibyitwa imitumba mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero akavuga ko Bandenzamaso ari guhatanira kuyobora umurenge wa Nyamiyaga wo muri komine ya Bururi, naho Mbayahaga akaba ahatanira kuyobora wa Gihinga mu yahoze ari intara ya Mwaro. Ingingo y'123 y'itegeko nshinga y'u Burundi iteganya ko Vice Perezida agenwa n'umukuru w'igihugu abanje kwemezwa n'abadepite ndetse n'abasenateri ku majwi arenga 1/2 cy'abatoye, kandi buri ruhande rugatora ukwarwo. Ikomeza ivuga ko Vice Perezida aturuka mu batowe mu nzego z'igihugu, kandi akaba afite gusa ubwenegihugu bw'u Burundi yavukanye. Abenshi mu Barundi bakaba rero bari kugendera kuri ingingo bemeza ko Mbayahaga na Bandenzamaso bari kwiyamamariza kuyobora imirenge kugira ngo binjire mu cyiciro cy'abatowe, inzira izatuma umwe muri bo ahinduka icyegera cya Ndayishimiye.
uyu mugabo rero akaba akunze kugaragara atuka abayobozi b'u Rwanda hirya no hino kandi mu bice bitandukanye. Ngibyo rero ibyo twagarukaho muri aya makuru. Reka ambashimire cyane mwe mwabanaga cyangwa se mwe mwabanye natwe muri aya makuru. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, bifurije kugira ijoro ryiza, murara hajyana, Imana ibarinde. Ikindi kandi gahunda za Ibendera TV zirakomeza, Imana ibarinde.